Hai semua, bergulung aku Malala bakal sekali tu jam pukul 11.16 malam 5/6 tahun 2020. Jadi Malala rekam kita mendak lagu gayu babi negawai ba carta on trending Malaysia. Okey. Coba kita pergi kat YouTube. Okey, banyak. Kita YouTube. Okey, nanti dulu. Oh, lama loading. Okey, tengok explore. Jadi adanya kita ngagai music. Ya. Kita cek dulu bisa kena. Ini nemu nadai lagi. Lagi bisa kena lagunya. Bisa kena lagu gaya babi nadai kawai. Oh, kayaknya ya. Okey. Jadi lagu tu disadaka Christina B ngau Pobi. Lagu tu megak di Tegebang aku. Okey, leka lagu ngau tune lagu. Lalu Joseph Clem ngagak music ya. Okey. Itu kita mada carta lagu tu ba trending Malaysia. Okey, main lagu-lagu di tu mada. Okey, kita mada di atas. Tangga 3 terubah. Tangga terubah hanya Twice More and More. 62 million. Orangnya tangga 32 Lady Gaga Blackpink Sour Candy. Wow. Ketiga lagu Agusti. Okey, 71 million 2 weeks ago. Wow. Keempat Twice Special Live More and More. Bakal lagu nombor 1 tadi. Kelima. Okey, Baekhyun. Okey. 19 million view. Wow. Keenam. Lady Gaga Ariana Grande Rain on Me. Banyak. Ketujuh. Okey. 2020 Festa BTS. Ke-8 Khalifah Salam Aidilfitri official music video 909k view 2 weeks ago. Wow. Orangnya 9 Nasir satu hari di hari raya official video 3 weeks ago 1 million. Ya, ke-10 Dato' Jamal Abdillah Shisha Zikir Peja and Friend Moh Baraya 569k view 2 weeks ago. Orangnya Aligati If I Fall in Love official music with video with lyric. Okay, 3.6 million view 1 week ago. Okay, orangnya 12 MV Proud and Fit Sugar of BTS. Orangnya 13 TXT 6.5 million view 2 days ago. Wow. Orangnya ke-14 NCT 18 million view 2 weeks ago. Ke-15 Aligati Running on My Mind 2.4 million view 1 week ago. Okay. Orangnya okay, 5 million view. 17 okay, Beige Dam of Treasure 1.1 million view 6 hours ago. Wow, baru tu. Lagu kita. Okay, ke 18 Gayu Babi Nada Gawai Christina B and Pobi 139k view 1 week ago. Okay, jadi lagu tadi upload kena 28 bulan 5 tahun 2020. Lalu lagu tu masuk on trending kena 31 hari bulan 5 2020. Jadi hari tu 5 hari bulan 6, artinya tadi udah 9 hari lagu tu udah dikeluarkan. Lalu udah dia tu nak ke pemadam mana hanya
14 on trending Malaysia. Okay, jadi ngobrol untuk malam lambat. Terima kasih kita tu udah nyukun lagu tu, view, like, share, merekomen perancangan kami. Lalu aku minta megak kita nanti boleh anda download lalu upload lagu tu, lalu sukung industri muzik Dayak Sarawak, lalu view, skip iklan out. Jadi aku minta kita megak sama nyukung lagu-lagu bukai, lagu-lagu aris rekaman bukai, awak kita tertarik nyaga mansang bakal orang bukai megak. Okay, jadi peluang tu aku beri selama di kawai gayu guru gerai nyamai lantas senang celak mak menua awak kita gayu guru gerai nyamai awak kita tertarik ngabung bakal langit untuk cuma bakal bukit awak kita lalina bakal danau tambah bakal pulau gayu kuan tu gerai sepandai kaya rajang wandunya selama di kawai tahun 2020 kayu babi nada gawai Christina B ngau pobi. Terima kasih hari aku Malala.